Ndio teme yetu ya leo inasemezea jaribu iliyompata Yusufu. Wakati jaribu ilipompata Yusufu, ilipita njia nyingi ili huyu bwana afikie katika hizo majaribu, na jaribu ilikuwa nguvu sana, lakini Mungu anatuambia ya kama hawezi akampatia mwanadamu jaribu ambayo inashinda imani yake. Sharti Mungu atatupatia jaribu ile inayoambatana na imani zetu. Hakuna imani ambayo itakayovuka mpaka kushinda gizi Mungu anakuyua wewe mwanadamu, sababu anayua wanadamu ni wadhaifu, lakini si wadhaifu katika dhambi, ni wadhaifu katika njia ya vitu vimoja kama jaribu za kimwili. Hiyo tunajua ya kama ni nguvu na linaomba maombi mingi, sababu mimi najua ya kama Yesu Kristo shetani plito haogope maombi, lakini anaogopa neno la Mungu, sababu anajua kwenye neno la Mungu ya kama kuna ushindi, kuna nguvu na kuna chochote ambacho sisi wanadamu tunachotumainia. Wakati tunapompata Yesu Kristo, ni katika maneno ndiko alishinda jaribu zake, na tunajua ya kama na sisi kupitia maneno ya Mungu, kupitia neno lake tutashinda jaribu zetu, sababu kuna jaribu nyingi ambazo zilipitishwa Yesu wakati amefanya maombi ya 40 jours plutôt. Wakati alifanya 40 jours, memo ile 40 jours shetani alikuja kumjaribu. Ili inamaanisha ya kama shetani haogopi maombi, lakini aliogopa neno. Wakati Yesu alimjibu kupitia maneno, na wakati alimjibu kupitia maneno alishinda jaribu lake. Ndio leo tunamwona Yusufu wakati alipojaribiwa na yeye. Tutakamata kitabu cha kwanza ili twende mbio. Tukamate Mwanzo chapitre 39 verset 11, inasema, na ilikuwa kwa wakati huu akaingia nyumbani kufanya kazi yake, wala hakuna mtu wa watu wa nyumba aliyekuwa pembeni nyumbani. Akamshika kwa nguo yake akasema, lala nami. Akaacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Na alikuwa wakati alipoona ya kama ameacha nguo yake mkononi mwake na amekimbia nje. Tunaweza acha pale, ile ndio tuonesha waziwazi jaribu ya Yusufu. Wakati Yusufu alipoingia nyumbani mwa mfalme, bibi ya mfalme alikuwa na tandasio juu amuingishe katika vibaya, amuingishe katika dhambi ya uasherati. Ndiko alikuwa anapenda muingishe huyo mtumishi wa Mungu. Na wakati Mungu alimtumikisha sana, na Mungu alijua ya kama huyu siku moja atakuwa kiombo ambacho atakayeonesha mbele ya mataifa yake, atakayeonesha mbele ya wana wa Israeli, sababu ni yeye ambaye atakuwa sutie kupitia hiyo jaribu yake. Na ndiko natakapo kuambia hapa, wakati alipopata hiyo jaribu, aliipata kupitia huyo mama, lakini kwa kuwa alishinda hiyo jaribu, aliacha nguo mkononi mwa bibi ya mfalme akakimbia nje. Lakini bibi wa mfalme hakuachia pale, aliendelesha mpaka akasema ya kama alikuwa munjia ya kumshika, yani ya kumbaka. Tukishuka na mabese itaenda na iko natuonesha yote yenye yalipitikana pale. Wakamsingizia Yusufu, wakamuingiza hata gerezani kupitia makosa ambayo aliyefanya, lakini alikuwa amefanya mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ndio tutakapogombania. Mapenzi ya Mungu ni ya maana sana kuitetea. Usikimbie katika jaribu yako ukianguka ili uonekane mdhaifu, lakini uishinde. Hata kama watakufunga namna gani, lakini utakuwa umeokolewa, utakuwa uko mbele ya Mwokozi wako. Najua maana kwa siku ya leo mimi nakusema ya kama Mungu hawezi kupatia jaribu ambayo itakushinda, hawezi itikia jaribu.
Mungu hawezi kujaribu, lakini aitikie jaribu ambayo inashinda imani yako. Sababu wakati tunapokumbuka Job naye alimpatia jaribu, lakini hiyo jaribu alishinda, sababu iliendana na imani yake.